Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV aho mudukurikiye hose muherereye. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 27 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026 turagarutse muri studio za Ibendera TV. Amakuru ahari arakomeye cyane uyu munsi, ndakubwira ko ibintu byongeye kuzamba no gukomera. Ndakubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo urugamba rwabaye isibaniro, muri Sange habaye imirwano ikomeye cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, abarwanyi ba Wazalendo, abarundi, abarwanyi ba Tanzania, abacanshuro. Ndakubwira abacanshuro bongeye kugwa muri iyi mirwano. Imibare ndayifite, uraza kubisobanukirwa gatanu kuri kagenzi kako. Ndaza kandi kukubwira ko muri Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo haramukiye imirwano y'ikaze hagati ya Twirwaneho abafatanyije n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bakaba bongeye guhangana na FARDC mu gace kitwa Mutambara. Urugamba rwongeye gukomera, turaza kunyarukira kandi aha muri Kivu y'Amajyepfo. Mbabwire ko abaturage bahagaritse ibikorwa ishabunda binjira mu myigaragambyo ikomeye cyane. Barasaba iki? Barifuza iki? Intandaro yo kwigaragambya kwabo bifitanye isano na Wazalendo byagenze gute? Ibi byose uraza kubisobanukirwa hamwe natwe ku Ibendera TV hano. Ndaza kukubwira ko kandi tukiraha muri Kivu y'Amajyepfo abasivile bagera kuri 2 abakomerekeye mu gitero cyagabwe na FARDC. Umusirikare wa FARDC yagize gutya agabaye igitero mu baturage yahaye Baraka. Hanyuma rero imibare y'abapfuye ni myinshi, abakomeretse ni benshi, ariko ubundi ibi byaje gute? Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye tubisobanukirwe. Abagera kuri 32 bakomerekejwe n'ibitero bya drone za FARDC bameze gute? Babayeho gute? Kugeza ubu ngubu bamaze kugezwa kwa muganga, ariko ubuzima bwabo turaza kurebera hamwe uko bwifashe kugeza ubu ngubu. Turaza no kunyarukira mu bice bitandukanye, tugende turebera hamwe uko hirya no hino imirwano yiriwe, turebere hamwe uko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu. Turaza kunyarukira ku ndondo, turebere hamwe habyutse n'ubundi hari impungenge z'umutekano. Ese byifashe gute? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Mwese rero aho muherereye ni munyemerere n'ubundi nongere mbasabe tubane, nongere mbasabe munkurikire muri aya makuru, nongere mbasabe mwemere tubane muri aya makuru kuva atangiye kugeza ageze ku musozo. Hanyuma kandi ikintu cy'agaciro gakomeye nongera kubasaba cyangwa kubibutsa, ni bamaze kugera hano unyemerere unerekereho like yawe, uraza kuba ugize neza cyane. Mu gihe kandi ugeze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere, unyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nibura abasubscribe abashyashya abagera ku 1000 ndabakeneye cyane muri aya makuru y'uyu munsi. Hanyuma rero niba wemeye kubikora uraza kuba ugize neza. Hanyuma kandi nongere nkwibutse gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe bacu. Nta kintu byaba bimaze mu gihe twamenya amakuru ariko abavandimwe bacu bo nibayamenye. Hanyuma rero ni byiza cyane kusangiza aya makuru inshuti zacu ziherereye hirya no hino, bityo amakuru akagera kuri bose. Reka rero mwabantu mwe munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twanzika n'aya makuru ku buryo burambuye. Bwo muraza kuba namwe mwamaze kwitegura.
Yes, reka nongere mbahe ikaze mwese rero aho muherereye, nizere ko ubwo mwamaze kuba tayari, nizere ko mwamaze gutera agatebe kugira ngo nubundi twanzike n'aya makuru ku buryo burambuye. Abantu mudukurikira muri mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda, tubahaye yambo aho muherereye hose. Abantu mudukurikira muherereye mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda, kongeraho abadukurikira muherereye muri Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, abantu abadukurikira baherereye hehe mu karere ka Gakenke baradukurikira nabo ndabizi mukunda kubitwereka ko mudukurikira. Hanyuma abari aho muri Gakenke rero namwe tubahaye ikaze. Hanyuma abantu badukurikira baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye, namwe tubahaye yambo, tubaha nikaze muri aya makuru. Hanyuma abaherereye mu Burundi, abari mu Bugande, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari Zambia, abari Sudani, abari Malawi, namwe tubahaye ikaze. Abantu mudukurikira muherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mumeze mute? Namwe tubahaye ikaze. Abadukurikira muherereye mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Canada, abari mu Bufaransa, abari muri Australia, abari Norvege, mwese tubahaye ikaze kandi twizere ko mumeze neza cyane. Niba rero dukurikira utari wakora subscribe ku Ibendera TV, ubwo anizere ko ugiye guhita uyikora, nibyo ngusaba kandi nonyemerera kabikora, uraza kuba ugize neza cyane. Ngiye nitwa Mukada, tayari ku Ibendera TV. Hanyuma nyandikira umbwire niba urimo kunyumva neza, kugira ngo niba amajwi atameze neza umutekinisiye wacu umwenjeniyeri kabuhariwe hariya ku buhanga bw'ibyuma ibintu ahite abishyira ku murongo gatanu kuri kagenzi kake. Twihuse muri Sange, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi haramukiye imirwano yikomeye kandi iteye ubwoba, ni imirwano yongeye guhanganisha abarwana ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 bongeye guhangana n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo. By'umwihariko muri iyi mirwano hakaba kongeye kugaragaramo abacanshuro. Ni amakuru avuga yuko iyi mirwano yagaragayemo igisirikare cya leta ya Congo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB, igisirikare cya Tanzania ndetse n'aba bacanshuro bose bahanganye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi rero mu gace ka Sange gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo habereye imirwano ikomeye cyane huje abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 bongeye guhangana n'iyi mitwe tukubwiye yo ku ruhande rwa leta ya Congo. Amakuru aturuka muri ibyo bice byabereyemo imirwano avuga ko iyi mirwano yatangiye mu masaha y'isa 11:50 za mu gitondo, aho impande zombi zatangiye guhangana hakoreshejwe intwaro ziremereye n'izoroheje muri ibi bice. Amakuru avuga ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo aribo bashoje urugamba cyangwa se aribo bashotoye bagatangira kurasa ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi bikimara kuba rero intare za Sarambwe nazo zahise zitangira kohereza ibiturika kuri uru ruhande rw'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu bice bitandukanye bya Sange bituma abasivile benshi bahunga ingo zabo, abandi abanyarukira mu bice byizewemo umutekano. Nkuko aya makuru abivuga, aravuga yuko kugeza ubu hamaze kumenyekana ko abacanshuro bagera kuri 6 tayari bahatakarije ubuzima, abarundi bagera kuri 12 bahatakarije ubuzima. Biravugwa yuko Wazalendo na FARDC zahatakarije ubuzima nabo ari benshi, ariko amakuru akaba nubundi avuga yuko ngo ibi bikirimo kubarurwa
kugeza ubu rero imibare yamaze kumenyekana n'iyi ngiyi. Icyakora biravuga yuko usibye aba bahatakarije ubuzima kugeza ubu ngubu n'ubundi ngo nubwo amasasu yagabanutse ariko n'ubundi umutekano ntago wari wasubira mu buryo aha muri ibi bice kubera ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo abaye nk'abasubira inyuma, bityo imirwano isa naho icogora. Ariko ndakubwira yuko muri uru rugamba ngo hakomerekeyemo inkomere nyinshi kandi ku mpande zombi. Ku rundi ruhande ibintu byongeye gukomera aho abaturage baha bavuga ko ubuzima bwongeye kuzamba biturutse kuri iyi mirwano. Ibikorwa by'ubucuruzi ngo byahagaze, amashuri ngo ntiyigeze afungura, ingendo za hato na hato nazo ngo byagoranye kubera aya masasu. Bamwe mu baturage bakaba bagaragaje impungenge z'uko iyi mirwano ishobora no gukomera ikaguka yerekeza no mu bindi bice ahangaha. Kugeza ubu inzego z'umutekano ku mpande zombi zivuga yuko n'ubundi ibi ngo bikomeje kuba abo ku ruhande rwa leta ya Kongo baravuga yuko n'ubundi ngo bashaka yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bava muri ibi bice bakagenda, ngo ntago babashaka ahangaha abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko nabo bakavuga yuko ntawe ugomba kubavana ahangaha cyane cyane yuko imbaraga n'ubundi bazifite zo kurwana. Ikindi kandi bakavuga yuko batagomba kuva muri ibi bice kubera yuko ubwo kuva bahagera abaturage baho ngo bameze neza cyane mu gihe bari babayeho nabi, mu gihe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo aribo bayoboraga ibi bice. Reka twerekeze muri Fizi, tujuru turi muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikaze n'ubundi yongeye kubura hagati ya Twirwaneho na FARDC ahitwa Imutambara. Ni imirwano ikaze yadutse muri ibi bice bya Mutambara, aho n'ubundi ari imirwano yadutse hagati y'abarwanyi batwirwanaho abafatanyije n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye guhangana n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo ni FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo. Akaba ari imirwano yaramukiye mu gace ka Mutambara kari muri teritwari ya Fizi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano yaramutse mu gitondo cyo kuri uyu munsi no ku munsi w'ejo yari yongeye kuramukira muri ibi bice, ariko amakuru akavuga yuko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo rubundi baje gusa n'abasubira inyuma, hanyuma imirwano iracogora. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi rero urugamba rukaba rwongeye kuba urugamba nkuko byemejwe na abatuye aha muri ibi bice. Ngo iyo mirwano kubera hitwa Mutambara ahantu hitaruye Ebokoboko na Bugorere, ni ku ntera y'urugendo rw'amasaha 3 ugenda n'amaguru. Amakuru agira ati kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi imirwano irakomeje, abarwanyi batwirwaneho abari guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo neza bakaba bari kugenda begera Ibibokoboko, Bugorere na Amabunga. Iyi ni inzira ibamanura aberekeza mujyi wa Baraka uri ku ntera y'amasaha 3 ugenda n'amaguru. Aha muri Baraka rero akaba ariho ngo imirwano irimo kwerekeza kugeza ubu tuvugana. Mu minsi 3 ishize gusa ingabo za FARDC zifatanyije n'abazifasha zari zatangije igitero n'ubundi bavugaga ko ngo ari cyo kwisubiza ahantu y'ingenzi bambuwe n'abarwanyi batwirwaneho muri bice, ariko ntibyaje kubahira kubera yuko n'ubundi bongeye gutsindwa muri iyi imirwano birangira rero basubiye inyuma. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ukorera ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yatangaje ko ingabo za leta ziteganya kwisubiza mu gihe cya vuba uturere twa Kamanyora na Sange kandi ngo vuba. Ibi bibaye nyuma yuko umutwe wa
Alliance Fleuve Congo mama 23 wari wavuye mu mujyi wa Uvira asori haruguru hanga gatoya guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta ya Congo yitwa Purusi. Ubwo rero aba ari bambwiye ngo uwo guverineri yitwa nde, nizere ko amuhisemo mumenya. Hanyuma abarwanya batwirwana bakorera mu bice byo mu misozi miremire ya Minembwe rero barashinja FARDC n'ingabo zibafasha kuba bakomeje kugaba ibitero byinshi muri aka gace, harimo ibisasu bivugwa ko byarashwe hifashishijwe drone. Muri Kivu y'Amajyepfo abaturage bahagaritse ibikorwa byabo Shabunda, ubundi binjira mu mihanda birigaragambya kubera Wazalendo. Kuba mu gitondo cyo kuri uyu munsi abaturage mu mujyi wa Shabunda centre ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo bahagaritse ibikorwa byose binjira mu mihanda birigaragambya, barasaba yuko abagize umutwe wa Wazalendo bahita bava muri uyu mujyi vuba na bwangu kubera yuko ngo bakomeje kubiba, bakomeje kubasahura, ikindi kandi ngo bakomeje kwica abaturage b'inzira karengane. Aba baturage rero bakavuga yuko izi Wazalendo ngo zirimo kwigira nk'imbobo, ibyo zikora ngo bimeze nk'imbobo, abakaba rero bari kuzamagana. Iyi myigaragambyo yakozwe n'abaturage bafatanyije n'imiryango ya societe civile nyuma yuko abaturage bagaragaje ukurambirwa baterwa nuko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ihohoterwa bikomeje kubakorerwa biturutse kuri izi Wazalendo muri uyu mujyi, aho bivuga ko ngo bakora ibikorwa byo gusahura, gusoresha ku ngufu, guhohotera abagore n'abakobwa no kwica abaturage bya hato na hato, uko byatangajwe na Maître Isaac Kibunda uhagarariye societe civile ya Shabunda. Abarwanya ngo bamaze iminsi bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ibi rero ngo bikaba byatumye barambirana aha muri Shabunda. Akaba ariyo mpamvu rero abaturage binjiye mu mihanda bagasaba yuko izi Wazalendo zitoka kure zikava ahangaha. Abaturage bakaba bagaragaza ko mu minsi ya vuba cyane habaye ibikorwa byahitanye ubuzima bw'abantu batari bakeya, barimo umuturage wakubiswe n'abagize Wazalendo kugeza apfuye. Banavuga ko ngo abana batatu bafite imyaka iri hagati y'10 na 15 barashwe n'amasasu ya Wazalendo, umwe ngo yahise apfa, undi ajyanwa kwa muganga. Hari kandi amakuru avuga ko umwe mu bagize Wazalendo yaba yapfiriye muri iyi myigaragambyo. Abaturage bibukije ko ku itariki ya 12 Ukuboza muri uyu mwaka abandi bantu babiri bishwe mu gace ka Matira, nabwo bishwe n'izi Wazalendo. Abigaragambya bakaba bashimangira ko imirongo y'imbere ku rugamba cyane cyane muri Shabunda centre ngo batayishakamo izi Wazalendo, bakavuga ko ngo bazishaka mu birometero 200 ngo bagende bave muri uyu mujyi wa Shabunda. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera. Kubera ibi bibazo rero abaturage biyunze kuri societe civile birunda mu muhanda, ibikorwa byose byahagaze kugeza ubu ngubu. Imirwano ku Ndondo yasubije kubyutsa impungenge z'umutekano muke muri iyi misozi y'Umurenge. Amakuru yize waturuka ku Ndondo muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri iki gitondo aravuga ko ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo ngo abarimo kugambirira no kwitegura kugaba ibitero ku baturage baherereye aha ku Ndondo. Kanyuma rero abo abatuye muri ibi bice bakanubundi bamagana ibi bikorwa. Hakaba kandi bivuga ko ngo hari imirwano yongeye kubera hangaha. Ngurebere neza aho iyi mirwano, yes, iyi mirwano yabereye mu gace ka Kajoka, ni mu birometero bike yavuye ahitwa Murambya, hazwi cyane ko hatuwe n'abaturage b'Abanyamurenge. Ibitero rero byongeye kubera hangaha bigabwe na FARDC, FDLR n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo.
ngo bahanganye bikomeye na twirwaneho ndetse n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Amakuru ava mu baturage n'abandi bakurikira ibibera muri aka gace aravuga ko uruhande rwa leta ari rwo rwatangije ibitero rugaba ibisasu n'ibindi bikorwa bya gisirikare ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo mama 23 na twirwaneho. Gusa bivugwa ko iyi mirwano yarangiye ingabo za leta ya Congo zisubijwe inyuma n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo mama 23 na twirwaneho. Iyi mirwano ibaye mu gihe y'umujyi wa Uvira kuri ubugenzurwa n'ingabo za leta ya Congo nyuma yo kwarwanyi ebinare za Sarambwe bahivanye ku wa 17 Mutarama muri uyu mwaka. Ibika bikomeje gutuma n'ubundi aka gace kaba isibaniro y'imirwano. Tukiri muri Kivu y'Amajyepfo reka ngubwire ko abasivile bagera kuri babiri bakomerekejwe n'umusirikare wo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Umusirikare wa FARDC yiraye mu baturage ararasa udafite icyo gutekereza n'ikina gitoya. Abantu bagera kuri babiri b'abasivile bakomerekeye mu ijoro ryo ku munsi w'ejo bundi, ni ijoro rishyira ku munsi w'ejo kuwa mbere mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nkuko byatangajwe na societe civile yo muri ako gace ngo hari umusirikare wakomeretse muri iryo sanganya. Umuryango wa societe civile ukorera aha muri Baraka ukaba wagaragaje impungenge zikomeye ku bijyanye n'umutekano muri uyu mujyi ukomeje kuzamba. Abaturage bavuga ko bamara amajoro menshi mu bwoba bukabije bitewe n'amasasu ahora yumvikana. Bivugwa yuko ngo umusirikare yagize gutya, niba ngo yari yasinze, niba byari bimeze gute ntumbwire, ariko ngo yagize gutya atangira kura rufaya rw'amasasu biza kurangira rero n'ubundi abagera kuri babiri bakomeretse b'abasivile. Nubwo bivuga yuko ngo uyu musirikare nawe byaje kurangira atakaje ubuzima. Abivuga yuko ubwo byabaga bagenzi be ngo baje batabaye bazi yuko ngo ari aduyi cyangwa se ari abandi, hanyuma rero biza kurangira habayeho kurasana. Kakozi Chakubuta Jojondonda, umuhuzabikorwa wa societe civile aha muri Baraka, yagize ati duhangayikishijwe bikomeye n'ihungabana ry'umutekano aha muri Baraka, aho buri munsi abaturage b'inzirakarengane bamara amajoro badatuje kubera urusaku rw'amasasu. Byabaye rero ngo byabaye hagati ya saa moya z'ijoro na saa 5 n'igice z'ijoro. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera aha muri ibi bice. Nyemerera nkubwire ko abagera kuri 32 bakomerekejwe n'ibitero bya drone na FARDC ni ibitero bya drone za FARDC bamaze kugezwa kwa muganga. Ubu bameze gute? Umuryango Médecins Sans Frontières watangaje ko wamaze kugeza mu ivuriro bakomerekeye mu bitero byabaye Inyanzare, ni muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma yuko yongereye umubare w'abantu bakomerekejwe n'ibitero bya drone zo ku ruhande rwa leta ya Congo. Nkuko Médecins Sans Frontières bitangaza ku itariki 20 Mutarama abantu 32 barimo umubare munini w'abasivile n'ubundi ngo bakomerekejwe n'izi drone zo ku ruhande rwa leta ya Congo. Bikaba rero byarangiye abangaba abarimo guhabwa ubutabazi. Gusa Médecins Sans Frontières ikaba ivuga yuko kugeza ubu ngo hari icyizere cyuko abantu bagera kuri 32 bose ubuzima bushobora kongera kugaruka. Reka twerekeze kuri raporo yawo igaragaza ishusho mbi cyane mu mutekano mubi muri Sud Kivu, harimo no mujyi wa Uvira. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi byashyize ahagaragara ni ku cyumweru tariki 25 Mutarama muri uyu mwaka raporo irimo isesengura ryimbitse ku miterere y'umutekano n'ibibazo by'ubutabazi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi raporo yigaragaza uko byari byifashe mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize w'ibihumbi 2025, ikemeza ko
ubu ngubu umutekano warushijeho kuzamba muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice bihakikije kubera imirwano ikomeje kuhabera. Uku kwiyongera k'ubugizi bwa nabi ngo kwagize ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage binahungabanya bikomeye bikorwa by'ubutabazi nk'uko byagarutsweho n'amakuru yaturutse muri uyu muryango. Hanyuma rero uyu muryango ukaba uvuga ko mu isuzuma wakoze ngo n'ubundi ugaragaza yuko abaturage bakomeje kubangamirwa ngo kandi nk'aha muri Plaine de Ruzizi ngo n'ubundi abaturage ngo bagiye bava mu byabo ibintu bigenda birushaho kuzamba cyane. Isuzuma ngo ryakozwe n'umuryango utari uwa leta witwa DC hagati ya tariki 22 na 28 ukuboza mu mwaka ushize mu gace mu gace ka Plaine de Ruzizi ngo yemeza ko abantu bagera ku 41,244 bahunze bakaba abacumbikiwe mu byanya by'ubuvuzi bya Sange. Hanyuma abandi bakaba bari Sange Sepake, abandi bakaba bari Nazareni, abandi bakaba ngo bacumbikiwe Rusabagi, abandi bakaba bari Ndunda, abandi bakaba bari Kigurwe na Kimuka. Byongeye kandi ngo isuzuma ryakozwe n'umuryango witwa Acted hagati ya tariki 17 na 20 ukuboza mu mwaka ushize yagaragaje ko abantu barenga 44 n'abantu 600 barimo 19 n'abantu 287 bakunze n'abandi bagera ku 25 n'abantu 313 bakaba ngo babayeho mu buzima bugoye mu byanya bya Kiriba cyase mu bice bya Kiriba, Runingo na Kabunambo. Raporo yawe ikomeza igaragaza ko imiryango myinshi yakungiye mu nyubako rusange zirimo amashuri n'insengero. Aho n'ubundi raporo ivuga ko ubuzima bw'abaturage bukomeje kuba bubi cyane. Reka nshuti bakunzi ba Ibendera TV munyemerere mbashimire cyane mwe mwabanye natwe. Hanyuma rero twerekeze ku musozo w'aya makuru. Like zanyu mukomeze muterekeho, ndashaka like nyinshi, subscribe zanyu ndazishaka ku bwinshi. Hanyuma n'ibitekerezo byanyu mukomeze kubiduha kandi ndabizeza ko ibitekerezo byanyu tubiha agaciro, yaba banyura ku murongo wacu wa WhatsApp kamenyetso ko guteranya 250 17 iyi nimero ushobora no kuyitwandikiraho kuri WhatsApp mu gihe wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Mwese ndabashimiye rero, mukomeze kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Imana ibarinde. Ciao, bye bye.